Ndakumva neza Maurice. Yes, Freddy, impamvu twakubwiye ngo ugumane na meya nuko amakuru ari kuva mu burasirazuba bwa Kongo hano mu mujyi wa Goma aravuga ko hari amasasu yugarije abaturage. Abaturage ba mbere bafite ikibazo bakaba bahisemo gutangira guhunga. Nibyo koko niyo makuru hari byifashe bite? Niba ariko byifashe, ese akarere ka Rubavu ubuyobozi bwiteguye kuba bwakwakira aba bantu gute? Nibyo Maurice, amasaha ku munsi w'ejo n'ubundi yiri wavuga none bigeze mu ijoro nko mu saa 2 saa 3 araceceka kugeza mu rukerera nka saa 12 n'igice nibwo hongeye kumvikana imbunda ziremereye ubu mu gitondo niko byari bimeze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bya Bambiro. Ibyo rero nkuko twabigarutseho n'ubundi ku munsi w'ejo byatumye bamwe mu batuye umujyi wa Goma bagira ubwoba batangira kuza hano mu Rwanda, ariko babandi bifite bambuka mu buryo bwemewe n'amategeko. N'ubu ngubu nkuko mubibona turi ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Navuga ko imipaka ifunguye, tunanyomoze n'amakuru ari kugenda nyuzwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko imipaka ifunzwe ihuza Gisenyi na Goma irafunguye. Gusa uko ubibona abinjira hano ku mupaka munini nibo benshi kuruta wenda abajya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urabona ko abajyayo ni abajya gukora imirimo iciriritse, babandi bafite ibikorwa binini by'ubucuruzi bo urabona bikengeye basa nkaho bagumye hano mu Rwanda. Imodoka zitwara ibicuruzwa ubu ngubu izirimo zambuka ni izifite plaque ya Kongo, amakamyo afite plaque z'u Rwanda zo zagumyanga, ariko n'izindi zaturutse mu bindi bihugu byo muri aka karere nazo ziri kunyura ahangaha zambuka. Ariko kuri Petite Barriere ho hari umubare w'abanyarwanda bo ubona ko bo ari benshi binjira muri icyo gihugu. Ariko kuri umupaka munini urabona ko abinjira wenda kameramani abidufashemo nkuko byari bimeze ku munsi w'ejo, nabari kwinjira bafite n'ubundi ibikapu kuva na mu gitondo twababonaga, ubona ko nabo basa nkaho bashaka ahantu baba bari bareba situation uko imeze muri uyu mujyi wa Goma uri gusatirwa n'imirwano. Bibyo ndakumva. Yego urakoze cyane. Nagira ngo umwe mu basesenguzi bakurikira ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ino saa mwaramutseho? Mwaramutse bwana Jonathan. Yego, reka tugushimire ko duhaye umwanya mu kiganiro icyumweru n'ibyacu cya BNB Kigali FM. Turagaruka ku biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, usanzwe ubikurikirana. Ntacyo nabanza kukubwira ngo iki nicyo gishya cyabaye. Abadiplomate bahamagajwe, abandi barirukanwa, uretse ko nabonye batubwira ngo ntabahari. Ariko twarajya kuri ku kibuga cy'intambara ho baratubwira ko M23 ngo yamaze kurenga Kanyamahoro, ahubwo ngo bakaba bari kwitambikwa n'abasirikare ba Tanzania. Ngo bari hehe narimbonye muri commentaire ariho bari kubitubwira ngo hepfa kwa mama Olive mu kibaya, ngo mu kibaya. Ubundi abasirikare bategera mu kibaya cyangwa ni ku misozi? Okay, murakoze. Nkuko bivuze abasirikare nta biterwa naho bageze. Biterwa naho bageze, sinza buri kuvuga bari bo abari Abatanzania ngo nibo bategeye mu kibaya, naho M23 ngo yafashe Kanyamahoro. Nyine imisozi bari kuyikura hehe ko ariyo bamaze iminsi banyagwa. Zihereza Buzi za Burenga, ubwo ndavuga kote ya Minova. Hanyuma hariya rero za Kanyamahoro barazibatse, nibo bamaze iminsi barwanira kuva ejo bundi. Ubu rero akantu kagasoza ahubwo gahari ni za Kanyarucinya, nuko nyahuranije, ariko mba nakohereje video byibuze bakareba uko mu Munigi ni hariya ku kibuga cy'indege. Yego, bo batangiye guhunga, abaturage bikoreye ibintu bari kugenda. Ni ukuvuga ngo M23 yo iraza gucungira ku gasozi ka Kanyarucinya kari haruguru y'ikibuga cy'indege. So naho rero ubundi ibintu birasa n'ibyarangiye muri ya 48 cyangwa ya masaha 48. Yego. Ariko yari amasaha 48 abo ku ruhande rw'ingabo za Kinshasa bari bahaye M23 kuba yavuye muri Goma.
nabo bari babahaye andi kuba bagomba kuba bavuye mu mujyi wa Goma. bandese FARDC FARDC kavamo barabivuga nka bandese kandi FARDC ari cyo gisirikare cy'ubutegetsi bwemewe kigomba kuba kirinda umujyi wa Goma. Ibyo nyine nibo babizi, ariko M23 yo ihanganye n'umwanzi, nabo bahanganye n'umwanzi. Ariko kugeza ubu ngubu nk'abantu bakurikira ubahaye summary analyse gatoya, ni ukuvuga ngo abafite ijambo muri iyo mihigo yo kuvuga ngo muvaha mu masaha 48 urumva yego bo amasaha 48 ufite ijambo umuntu yakurikiza akaryumva nindi yego kwanga urifite ni M23 ukurikije aho yabanyaze hose bakaba bari kurwanira ku muryango yego ntabwo bakiri no mu mbuga cyangwa ku kiwanja. Wavuga ko ari yo hirya za Masisi, wavuga ko ari za Minova, wavuga ko ari za Rucuru bamaranye igihe, none kugeza uyu munsi bari mu muryango neza ku kibuga cy'indege. Bivuze ngo n'ubu indege uretse kuba wenda za telefone duhora tuvuga bavuga ngo ni muwe muretse kuharasanira, ariko niba abaturage bo mu nkengero z'umujyi bwite batangiye guhambira, ni ukuvuga ngo ufite ijambo ry'aya masaha uri buze gukurikira umuturage mu kanya araba ari FARDC n'abambari bayo. Yego imbaraga za MONUSCO zavuze zigiye gutanga ibikoresho ibikoresho n'ubuvuzi ku barwanyi ba SADC. Hari icyo zishobora gufasha mu kurengera umujyi wa Goma? Ni iki se iyo babitanga kare hose uko barinze bagera hariya nyine ibyo bikoresho bidahari ugira ngo hari ibindi bishya baguze? Niko ngira ibyo ni bya bindi bimaze imyaka twagiye tuvuga nyine mu itangazamakuru za sabasaba zaki ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko nta bindi bishyashya byaguzwe n'abarasa, nta bandi bashyashya, ni babandi. Yego ni babandi abarwana, ni babandi ibikoresho ni bya bindi. So ubwo rero ni ukuvuga ngo ni ibintu byo kurangaza abaturage. Ese birashoboka ko M23 yafata Goma ikayigumana ikibuga cya Kavumu cyo muri Kivu y'Amajyepfo za Bukavu bakunze kuvuga ko n'ubundi cyifashishwa mu kubarasaho kigihari? Babikora kuko ubu ngubu berekeje n'ubundi muri Sud Kivu. Yego icyo ngicyo watekereje nk'umunyamakuru, bo M23 nayo igitekereza kuko ireba ahantu hari strategique kuri bo no kumwanzi. Yego waba hafite ninde waba afite inyungu. So nukuvuga rero ngo Goma yo n'urutirigongo cyangwa ni mu mutwe w'icyo uwo muhanganye. Yego bo haramutse havuyemo n'ubundi ahagomba gutabara bwa mbere naho ngaho, ariko ubu M23 yaraye aho bita Gatana cyangwa Katana. Yego aho ni muri Sud Kivu n'ahantu barenze za Nyabibwe. Abatunzi bajyaga bagurishiriza inka, ni isoko ry'inka rizwi cyane rihurirwamo n'abaturutse Sud Kivu n'abavuye muri Nord Kivu. Ni ahantu hanini kandi naho heza, ubwo bari gusatira n'ubundi za Kavumu. Yego dusoza hari abadukurikiye nabonaga bari kutubaza muri komanteri bati amakuru ari kuvugwa nuko General Omega ku ruhande rwa FDLR yaba yishwe, Peter Chirimwami yarishwe, nawe bikavuga ko yari Somambike wa FDLR. bariho bibaza ngo ese impfu z'aba bantu bakurikiranye gutya zisobanuye iki kuri FDLR n'imbaraga yari ifite mu burasirazuba bwa Kongo? Bo FDLR yo iri mu kiriyo rwose nk'iyapfushije umwana w'imfura. Bo iyo iri mu gahinda rwose, ariko ku ruhande rwa M23 umwanzi wayo nyine urumva bari ku musozi niko nabivuga. Yego
hari ukuntu abana bagiraga batya bakavuga ngo koma musosi ubanza nawe warakavuze utarakura. yego rero M23 iri kuri koma musosi kuri M23 nako kuri FDLR meme na guverinoma kuko batakaje. yego batakaje kandi ntiborohewe, mbese umwanya wo kunamira ababo kandi b'ingenzi kuri bo. yego ni abantu b'abacurabwenge b'intambara, cyane cyane nka